Reka mbasuhuze mbifurize kugira urukerera rwiza ndetse n'igitondo cyiza cyo ku itariki ya 15 ukwezi kwa 12 2025. Munyemerera tuganire ku makuru azindutse avugwa yaba mu Rwanda n'akarere muri rusange k'ibiyaga bigari. Byinshi biba bikomeza kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko andi makuru akomeye cyane n'amakuru akomeje kugenda avugwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zimaze gufata icyemezo gikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yaho rero basohoye itangazo bashinja u Rwanda ko rwaba ruri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ko rukomeje gufasha ingabo z'umutwe wa M23. Ibirega ariko u Rwanda rwagiye ruhakana. Amerika rero iravuga iti twebwe tugomba kuza gukora inzira zose zishoboka kugira ngo u Rwanda ruve mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu byarakaje abanyarwanda muri rusange ndetse na bamwe mu bakurikirana politike mu karere k'ibiyaga bigari batekerezaga ko iki cyemezo atari icyemezo cyari gikwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuba yafatira igihugu cy'u Rwanda. Byinshi cyane ku cyemezo gikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gufatira u Rwanda, reka nze mbigarukeho biva imuzi n'imuzingo, ariko mbanze mbahe inshamake y'amakuru azindutse avugwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma reka nce mu gihugu cya Uganda, mbabwire ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yongeye kwibutsa urubyiruko rwo muri Uganda cyane cyane urw'aba GNC ko rugomba kugira ibikorwa bifatika bigirira igihugu akamaro. Bwana Museveni yagereranyije ubuzima bwe akiri muto n'ubw'uru rubyiruko, avuga ko ku myaka 26 we n'inshuti ze batangije icyitwa FRONASA cyangwa se Front for National Salvation mu rwego rwo kubona igihugu cya Uganda. Bwana Museveni yavuze ko icyo gihe bari bafite intego yo guharanira ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu, mu gihe urubyiruko rw'aba GNC bo muri iki gihe bawugiye mu gushaka ibibashimisha vibes ndetse n'umupira w'amaguru gusa. Bwana Museveni kandi yabajije urubyiruko icyo ibya vibes bifasha igihugu, arusaba rero ko rwatekereza ku ruhare rufatika mu iterambere ry'igihugu cya Uganda. Ati mwe aba GNC kugeza ubu mwakoze iki? Ngiye ku myaka 26 natangije urugamba rwa FRONASA, ati mu kubora iki gihugu na Afrika. Ati ariko mwe aba GNC icyo mba numva gusa, ati ni vibe ise ibyo byishimo byanyu bifasha iki gihugu cya Uganda. Yavuze ko Uganda ifite intego yo kuzamura ubukungu bwayo, bityo ko urubyiruko rugomba kandi kugira uruhare mu bikorwa by'ubuhinzi bwa kijyambere, inganda, ikoranabuhanga n'imitangire ya serivisi. Museveni yabasabye rero kwigira ku mateka y'abakurambere, aho urubyiruko rwari ku isonga mu rugamba rwo kubora igihugu, abibutsa ko igihugu gikeneye ibikorwa bifatika, ubushake ndetse n'ubwitange. Museveni ati UGNC, what have you done so far? Ati niki mwakoze kugeza magingo anga? When I was 26 we started the FRONASA movement to liberate the country. Ati Uganda nifite imyaka igera kuri 26 twatangiye urugamba, ati mu cyiswe FRONASA, ati rwo kubohora igihugu cya Uganda. Ati but for you GNC all I hear is vibe. Ati ariko mwebwe muri aka kanya ibyo numva nibijyanye na vibe. Ati what is your vibe doing for the country? Ati ibyo bya vibe mu by'ukuri niki bifasha igihugu cya Uganda? Ko rero ari amagambo akomeye cyane Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabwiraga urubyiruko rwavutse nyuma y'umwaka w'1997 mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu buryo bw'inshamake kugira ngo tugaruke ku nkuru yacu nyirizina ibikomeza kugenda bivugwa hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbabwire ko Felix Tshisekedi aravuga ko abanyekongo ari bo ba mbere basenya igihugu cya Kongo. Perezida Felix Tshisekedi yamaganye yivuye inyuma ruswa ndetse no kudakunda igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yemeza ko abaturage ba Kongo ubwabo ari bo ba mbere basenye igihugu cyabo cya Kongo. Mu nama agiranye n'urubyiruko i Kinshasa ku wa gatandatu, umukuru w'igihugu cya RDC agaruka ko kubona umurwa mukuru usa nabi, agize ati ni twebwe ubwacu mbere na mbere abanyekongo. Agaruka ku kuntu reka yitwaga Kinshasa nziza ya Perezida Felix Tshisekedi yagize ati bisaba gusa kugenda mu mihanda ya Kinshasa kugira ngo wumve uburyo tutita ku nyungu rusange z'abaturage b'igihugu cya Congo. Perezida Museveni yahise rero akomoza kuri ruswa nk'uko atubikesha Actualite.cd, aho yavuze ko ari cancer mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ati iyo unyereza amafaranga agenewe uburezi uba wishe ejo hazaza h'iki gihugu. Yabishimangiye agira ati iyo ukoresheje amafaranga agenewe ubuvuzi uba ushyira mu kaga abantu bose.
mu gukemura ibibazo by'umutekano. Felix Tshisekedi yatanze isuzuma ryimbitse ku bijyanye n'ingabo z'igihugu nyuma y'uko afashe ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati nasanze igisirikare mwihanganira imvugo nkoresha ari icy'abasabirizi. Yavuze ko yasanze abasirikare boherezwa ku rugamba nta biryo, umushahara, nta masasu, nta kwitabwaho. Yashimangiye ko kuzamura imibereho y'igisirikare aribyo byashyizwe imbere bizabafasha kwitangira gusa kurengera igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya magambo yayavuze mu gihe guverinoma ya Kongo yatangaje ko yakubye kabiri umushahara w'abasirikare n'abapolisi guhera mu kwezi kwa gatatu 2025. Hakurikijwe imibare yaturutse muri banki nkuru ya Kongo yasohotse muri Gashyantare kuva mu kwezi kwa kabiri, umushahara w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wageze kuri miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika mu mpera za 2024. Hamwe n'iki cyemezo umushahara ushobora kandi kugera kuri miliyoni 800 z'amadolari mu mpera z'umwaka wa 2025. Guverinoma irateganya kandi kugenera 30% by'ingengo y'imari y'igihugu igisirikare n'izindi nzego z'umutekano urwego rutigeze rubaho nk'uko umushinga w'ingengo y'imari watanzwe mu Gushyingo na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa bigaragaza. Biravugwa ko mu gihe agaragaye ibibazo byo kunyereza umutungo mu nzego z'umutekano muri 2021 byibuze abasirikare bakuru 8 n'umupolisi umwe bataye muri yombi bazira kunyereza amafaranga yaragenewe ibikorwa bya gisirikare muri Ituri. Muri Gashyantare uyu mwaka ushize wa 2024 abasirikare babiri nabo bakatiwe igifungo cy'imyaka igera kuri 3 kubera kunyereza umutungo ndetse no kutumvira muri iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu nyirizina, ariko mabwire ko Senegal yavuye mu masezerano yo guhererekanya abanyabyaha n'Ubufaransa. Kubera iyi mpamvu guverinoma ya Senegal yatangaje ko ihagaritse iby'ako kanya amasezerano yo koherezanya abanyabyaha yari ifitanye n'Ubufaransa kubera ko nta butabera bw'Ubufaransa budakora ibyo busabwa. Iki cyemezo cyashyizwe ahagaragara kuwa kane na Minisitiri w'Ubutabera witwa Yassine Fall mbere y'inteko ishinga amategeko. Iki cyemezo kandi kirerekana umwuka mubi mu mikoranire y'ubucamanza hagati ya Dakar na Paris bafata ibikorwa kuva kera mu bijyanye n'ubucamanza. Minisitiri akomeza avuga ko iki cyemezo kije gikurikira kwitambika gukomeye cyane kandi gukomeje kw'ibyifuzo bya Senegal byo kohererezwa abaturage babiri bahungiye mu Faransa barimo umucuruzi ukomeye cyane ndetse n'umuyobozi w'itangazamakuru ukomeye, bombi bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'amafaranga mu gihugu cyabo. Dakar ishinja Paris gutinda kudafite ishingiro bifite mu gutunganya izo dosiye abayobozi ba Senegal bafata nk'ingenzi mu buryo bwihutirwa. Amasezerano yashyizweho umukono muri Nzeri kwa mu kwezi kwa 2021 hagamijwe gushimangira ubufatanye mu bucamanza hagati y'ibihugu byombi, Senegal n'Ubufaransa. Ubu yahagaritswe ku bushake bwa Senegal. Yassine Fall yerekanye ko mu busabe 19 bwoherejwe n'Ubufaransa hagati ya 2024 na 2025 Senegal yamaze gutanga abantu bagera kuri 3 mu gihe ibyifuzo byayo byo kugeza ubu nta gisubizo giboneye ubutabera bw'Ubufaransa burabitangaho. Reka rero tugaruke ku nkuru yacu nyirizina turebera hamwe ibibazo bikomeje kuvuka hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bibutsa ko tariki ya 4 uyu mwaka no kuvuga ku kwezi kwa 12 muri mwaka 2025 i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Paul Kagame yarahari, Perezida Felix Tshisekedi yarahari kandi bashyize umukono ku masezerano agamije kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari abo gusa bari bahari, uwitwa Dr. William Samoei Ruto w'igihugu cya Kenya yarahari nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community ndetse nk'umuhamya wo kureba iby'aya masezerano. Perezida w'igihugu cya Uganda ntiyarahari ariko yohereje Minisitiri w'Intebe witwa Jessica Alupo. Hanyuma Joao Lourenço w'igihugu cya Angola yarahari. Muribuka ko u Rwanda na Kongo babanje kujya bajya mu biganiro i Rwanda mu gihugu cya Angola. Hanyuma kandi Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi nawe yarahari nk'umuhamya w'aya masezerano yagombaga gushyirwaho umukono hagati y'u Rwanda na Kongo. Rero ko byagenze kandi koko ahagarariwe na Donald Trump, Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi baje gushyira umukono kuri amasezerano. Abantu batekereza ko ari amasezerano agiye kurangiza intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo, ariko uyu munsi wa none imvugo isa nk'iyahindutse. Abantu ahubwo baravuga bati ese aya masezerano yari yo gutangiza imirwano ku mpande zombi. Ariko ku kindi ni uko Kongo ikomeje guhangana na M23 ndetse ni Kongo yifatanyije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, FDLR umutwe w'iterabwoba urwanya Leta y'u Rwanda ndetse na Wazalendo nawo umutwe witwaje ibirwanisho uwo mu burasirazuba bwa Kongo.
ariko uyu munsi wa none Amerika byatunguye abantu ko yasohoye itangazo isaba u Rwanda kuvana ingabo muri Congo cyangwa se nabwo kuva muri Congo, kandi u Rwanda ari kenshi rwagiye ruhakana ko rutari mu burasirazuba bwa Congo. Amerika yashinje u Rwanda kuganisha akarere mu ntambara mu buryo bukomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa gatanu tariki ya 12 Ukuboza zashinje u Rwanda kuba ruri kuganisha akarere k'ibiyaga bigari mu ntambara. Rwanda akaba rero ari ibirego byakomeje kubigaragara ko byazamuwe na ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye mu ijambo yagejeje ku kanama kawo gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, UN Security Council. Ambasaderi Mike Waltz yabwiye ako kanama ati u Rwanda ruri kuganisha akarere ku bwiyongere bw'umutekano muke n'intambara. Mbere yo kungama ati tuzakoresha ibikoresho biri mu bushobozi bwacu bwose ngo ababangamira amahoro babiryozwe. Washington yikomye u Rwanda nyuma yuko muri iki cyumweru umutwe wa AFC 23 byitwa ko rufasha wigaruriye ibice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Bwana Martin Ngoga yasobanuye ko imirwano yadutse muri Kivu y'Amajyepfo yatewe no kurenga ku gahenge kw'ingabo za RDC z'u Burundi, imitwe y'abazarendo, umutwe w'iterabwoba FDLR n'abacanshuro, kandi ko na mbere hose leta RDC yigambye ko izakarengaho bitandukanye n'ibyo yemereye mu biganiro by'amahoro bya Doha muri Qatar. Akaba rero ari ambasaderi Martin Ngoga yavuze ko ibirenze ibi kuva muri 2017 ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ya Mai bigaba ibitero ku banyamurenge batuye muri Minembwe, kugeza ubu kandi bikaba bimaze gusenya 85 by'imidugudu yabo yose. Uyu mudiplomate yagaragaje ko ingabo z'u Burundi za RDC na Mai bimaze igihe kinini cyane bifunze inzira zose abanyamurenge banyuragamo bajya ku masoko bigamije no kubicisha inzara. Yunzemo ko ibitero by'indege za drone n'intambara ku midugudu y'abanyamurenge nk'inkambi bahungiyemo mu bice birimo Mikenke byakajije umurego muri uyu mwaka, ariko ko umuryango mpuzamahanga ntacyo wabikozeho kandi wakomeje kugenda ubimenyesha amahanga. Ati hagati y'ukwezi kwa gatatu ndetse n'ukwezi kwa 12 mwaka ahantu hagabwe ibitero 15 by'indege nta muntu uri kubivuga. Undi munsi ati nzishimira ko tuzabibwirwa ko ibi bitabaye nje na bamwe mu bagize akanama ku giti cyabo. Ati twagaragaje iki kibazo twabigaragarije muri iki cyumba, ati kandi nta kigeze gikorwa. Yuzima ati mureke mbabaze ikibazo, ese akanama gashinzwe umutekano kigeze kamenya iki kibazo cyangwa se kasanze katakireba cyangwa se kitarebwaho? Ati ku kibazo cyo muri Kivu y'Amajyepfo dukwiye kwibaza uko byari bimeze mbere y'imirwano iheruka. Ambasaderi Martin Ngoga yavuze ko u Rwanda rushigikiye ko ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu bwubahirizwa, ariko ko umuryango mpuzamahanga ukwiye kumenya ko umutwe wa FDLR ufashwa na leta ya RDC ubangamiye ubusugire bwarwo. Yasobanuye ko ibyo kuba FDLR ifatwa na leta ya RDC bidashidikanywaho, ati kuko ari ibimenyetso bitavuguruzwa, ndetse kandi imyanzuro myinshi cyane y'akanama Karoni gashinzwe umutekano ikaba isaba ko uwo mutwe w'iterabwoba usenywa, ibinateganywa n'amasezerano y'amahoro u Rwanda ruherutse kugirana na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Akaba rero ari ibyo uwitwa Martin Ngoga, ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye, yagiye agarukaho. Nyuma yaho rero uyu ambasaderi Mike Waltz ashinje u Rwanda kubangamira ituze n'umutekano by'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Hanyuma babwira ko nubwo Uvira yamaze gufatwa, ubundi Uvira ni umujyi wa kabiri munini cyane muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Bukavu. Ni umujyi uri muri metero 20 cyane uvuye muri Uvira ugera i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ese ifatwa ryawo no kuvuga ngo ryateye ubwoba abaturage mu gihugu cy'u ndetse n'ingabo zo mu gihugu cy'u Burundi, ariko n'ubutegetsi buriho mu ishyaka rya CNDD-FDD. Ubutegetsi bwa Perezida Neva baravuga bati gufata Uvira mu by'ukuri bishobora natwe kudushyira mu manga mu bijyanye na politike. Ati kuko uyu mutwe wagiye uhangana kenshi cyane ingabo z'igihugu cy'u Burundi, ati bashobora kuba bafata inzira bakabaringa umupaka bakaba bakomereza ibikorwa byabo mu gihugu cy'u Burundi. Ariko mama 23 yavuze ko nta gahunda ifite yo kurenga umupaka ngo ijye gutera igihugu cy'u Burundi. Ati ahubwo icyo dusaba abarundi nuko bakwigaragaza, abari mu misozi, abari mu mazu y'abaturage bahunze bakaza twafasha gutaha. Ati kuko nta kibazo dufitanye n'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma muri Uvira amakuru avuga ko imirwano hagati ya AFC 23 na Wazalendo igeze mu marembo ya Fizi. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru habaye imirwano hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 n'imitwe ya Wazalendo muri tetwa ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nuko amakuru menshi cyane ava muri ako gace agera kuri actualite.cd yagiye abivuga. Nuko aya makuru rero abitangaza imirwano yatangiriye i Luanga
umujyi uherereye cyane ku muhanda uhuza Uvira na Fizi, igice kinini cyane kimaze imyaka myinshi cyane cyaratewe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika. Ahagana saa sita z'amanywa imirwano yimukiye i Makobola ya mbere, umudugudu wa nyuma wa teritwari ya Uvira uhana imbibi na teritwari ya Fizi. Andi makuru aturuka muri ako gace agera kuri AFP ni ibinyamakuru by'Abafaransa agira ati imirwano yaberaga mu gice cya Rwanga ihuza abantu ba Wazalendo ndetse na mama ko ya gatatu agana mu masaa sita, ubu iri kubera Makobola ya mbere. Makobola ya mbere rero n'umudugudu wa nyuma muri teritwari ya Uvira, aho Makobola ya kabiri rero ni umudugudu wungirije winjiriraho muri Fizi. Undi muntu rero uri aho yagize ati abantu ba AFC mako ya gatatu bamaze kugera muri Makobola ya mbere kandi bahanganye na Wazalendo. Ikindi nuko aya makuru bitangaza abarwanyi ba Wazalendo cyane cyane imitwe ifitanye isano ya Kutumba ndetse na Makaniki bagaragara muri Makobola ya kabiri. Nuko aya makuru menshi cyane bitangaza ngo nyuma Makobola ya mbere ubwoba bw'uko imirwano igera muri Makobola ya kabiri, umudugudu wa mbere muri Fizi uvuye Uvira bukomeje kuba bwinshi cyane mu baturage ndetse no mu barwanyi b'ihuriro ry'ingabo za leta, bavuga bati twakubiswe inshuro tuvana mu mijyi itandukanye za Ruvungi za Sange, ese uyu munsi none birashoboka ko baba bagiye no kutwirukana muri Makobola ya kabiri ndetse na Makobola ya mbere. Ubwoba bwinshi rero abaturage bakomeza kugenda bagarukaho muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ku rundi ruhande babwire ko Burundi nabwo bwabwiye Loni ko bushobora kwinjira mu ntambara yeruye n'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Burundi biciye mu ntumwa yacyo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'abibumbye cyateguje ko gishobora kwinjira mu ntambara n'u Rwanda mu gihe rwaba rero rukomeje ibitero kivuga ko kigabwaho narwo, ni ukuvuga bigabwa ku butaka bw'u Burundi bigizwemo uruhare n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu rero ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye akaba yarabigarutseho rwose mu buryo bukomeye cyane muri aka kanama. Imbere y'akanama Karongi gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, ambasaderi witwa Zephyrin Maniratanga yagize gutya ashinja u Rwanda kutubahiriza umwanzuro w'ibihumbi 1773 wa kariya kanama usaba u Rwanda kuvana muri RDC ingabo rushinjwa kuhagira. Umwanzuro kandi ukaba usaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusenya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwayo irimo n'uwa FDLR imaze yifatanya nawo mu rugamba ingabo zawo zirwanamo n'umutwe wa AFC mako ya gatatu. Uyu mutwe kuva mu cyumweru gishize wigaruriye ibice bishya by'intara ya Kivu y'Amajyepfo birimo n'umujyi wa Uvira wa kabiri munini cyane muri iyo ntara, nyuma yo gutsinda ingabo zirimo iz'u Burundi bari bahanganye. Burundi nyuma yo gutakariza ingabo nyinshi cyane muri iyo mirwano bwijunditse u Rwanda ndetse burushinja kurasa ku butaka bwabwo, buvuga kandi ko kuri ubu ari rwo ruri kugenzura umujyi wa Uvira aho kuba umutwe wa AFC mako ya gatatu. Ambasaderi Maniratanga yavuze ko kuri ubu igihugu cye giteye impungenge n'ibitero byambukiranya imipaka bikorwa hakoreshejwe imbunda ziremereye na za drone n'izindi ntwaro zica, ati birimo n'ibyageze ku butaka bw'igihugu cye, ni kuvuga cy'u Burundi. Yavuze ko ibyo bikorwa bivogera ubusugire bw'u Burundi, bishyira mu kaga abaturage b'abasivili kandi bigaca intege inzira zigamije kugera ku mahoro rusange. Uyu mudiplomate rero wasabye akanama Karongi k'umutekano guhamagaza inama y'igitaraganya ikwiye gufatirwamo ingamba zirimo ibihano mu by'intwaro ndetse n'iby'ubukungu ku Rwanda. Yavuze ko mu gihe u Rwanda rwakomeza kugaba ibitero ku gihugu cye cyiteguye kujya mu ntambara yeruye narwo, ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi kikajya mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko uyu mugabo ambasaderi Maniratanga ajya bivuga. Ati reka nsobanure ibintu neza, agahenge kagira imbibi, ati mu gihe kandi ibyo bitero bya ntibindeba ati byaba bikomeje, ati bizagorana cyane kwirinda intambara yeruye hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Urebye mu yandi magambo niko yavugaga. U Burundi bukomeje kwijundika u Rwanda mu gihe kandi imirwano yasize ingabo zabwo zitsindiwe mu duce turimo Kamanyora, Rubarika na Ruvungi. Ingabo zabwo zashinjwe kwica abaturage benshi cyane nyuma yo kubarasamo izikoresheje imbunda ziremereye cyane z'imisada. Izi ngabo kandi zimaze igihe zishinjwa gukorera ubwicanyi abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamulenge, by'umwihariko abatuye muri komine ya Minembwe. Ubundi rero nabo baragira bati nyabuneka atereka tumenyesha akanama Karongi gashinzwe umutekano ko niba nta gikozwe twebwe turaza gufata icyemezo twinjire mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda. Martin Ngoga rero yaje guhita asubiza igihugu cy'u Burundi
uyu ni ambasaderi w'u Rwanda i New York mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yahakanye ibirego by'u Burundi bushinja u Rwanda kurasa ku butaka bwarwo. Bwana Ngoga asubizaga mugenzi we Zephyr Maniratunga uheruka kubwira akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ko u Rwanda rwarashe ku butaka bw'u Burundi ndetse agatanga umuburo w'uko mu gihe ibyo byakomeza ibihugu byombi bishobora kwisanga mu ntambara yeruye. Ambasaderi Martin Ngoga yabwiye akanama ko u Rwanda rutigeze rurasa ku butaka bw'u Burundi ndetse ko nta gahunda rufite yo kujya mu ntambara n'uriya muturanyi warwo mu majyepfo. Ati ndashaka gutanga umucyo ku ntambara u Rwanda bivuga ko ruri gushoza muri Repubulika y'u Burundi. Ati nta gahunda rufite yo kubikora. Ati Burundi ahubwo hari igitero cyagabwe mu gace ka Bugarama ko mu Rwanda yuturutse ku butaka bw'u Burundi ndetse bunakigaba muri bimwe mu bice bya ndetse bituma impunzi zaho zihungira mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo mwaribonye ko minsi itambutse twagiye tunabigarukaho hari abakongomani benshi cyane bagiye bahungira mu Rwanda hariya za Rusizi bashyirwa mu nkambi ya Nyarushishi bagomba gufashirizwamo bitewe n'uko nyine iwabo byari byacitse umutekano wari wabaye muke bitewe n'iyi mirwano. Dusatira umusozo wacu w'amakuru reka nge no hanze y'umugabane wa Afurika mbabwire ko igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyahitanye uwitwa Rayed Sayed umwe mu bayobozi bakomeye cyane umutwe wa Hamas mu gitero cyagabwe ku modoka yari arimo mu mujyi wa Gaza tariki ya 13 Ukuboza 2025. Mu itangazo ryahuriweho n'igisirikare cya Israel n'urwego rwayo rushinzwe umutekano w'iperereza Shin Bet Israel yemeje ko yananguye Sayed warushinzwe ibijyanye no gukora intwaro mu mutwe wa gisirikare wa Hamas Qassam Brigades ugenzura umujyi wa Gaza. Sayed yafatwaga nk'umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba Qassam akaba kandi yarayoboye ibitero byinshi cyane Hamas yagabye ku itariki ya 7 Ukwakira ku migi yo muri Israel iri mu burasirazuba bw'umujyi wa Gaza. Umuvugizi w'ikigo giharanira uburenganzira bw'abasivili muri Gaza Mahmoud Basal yabwiye BBC ko abantu 4 biciwe muri icyo gitero, anavuga ko abandi bantu bari hafi yaho cyabereye bakomeretse kubera ibiturika. Umwe mu bayobozi ba Hamas kandi yagaragaje ko hishwe n'uwungirije Saad n'undi muyobozi wo hasi witwa Imad al-Laban. Igisirikare cya Israel cyatangaje kandi ko Saad yagize uruhare mu rupfu. Umupfu z'abasirikare bacu benshi cyane baguye muri Gaza nyuma yo gutegwa ibiturika. Uyu wishwe kandi yari umwe mu bari bagize inama nshya ya gisirikare yari igizwe n'abantu bagera kuri 5 yashyizweho mu mezi ashize. Israel yari yaragambiriye kandi kumwica inshuro nyinshi ariko akarusimbuka. Mu kwezi kwa 3/24 Israel yagabye igitero simusiga cyo kumuhitana. Icyo gihe yari mu nyubako muri iki gice ariko menya ko ari guhigishwa uruhindu arahunga ararusimbuka atyo. Rayed Sayed bivuga ko yari amaze igihe kinini cyane ari ku rutonde rw'abantu Israel yashakishaga uruhindu, aho yagerageje kumwica inshuro nyinshi cyane mu myaka irenga 20 ishize, ariko uyu mugabo akayica mu myanya y'intoki. Nyuma y'imyaka irenga 2 Hamas igabye ibitero kuri Israel bigahitana abarenga 200,000. Israel nayo yahise igaba ibitero byo gutsinsura umutwe uyu munsi bimaze guhitana abarenga 70,000 ku mpande zombi, yaba kuri Palestine, kuri Gaza ndetse na Israel. Reka rero mbashimire cyane bifuriza igitondo cyiza mubwira ngo mukomeze mubane natwe, mukomeze mudushyigikire. Abantu rero bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbashimire cyane, bari muri Canada, muri Belgique, mu Faransa, ariko by'umwihariko nshimira cyane bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu barimo Mama Brian, abantu barimo Jean Dodien, mwese mwagiye mutwereka ko muba mudukurikiye 5 kuri 5 kuri aya makuru bavuga mu Rwanda ndetse mu karere cyane cyane aho dukunze kwibanda. Mbifurize rero kumeza kugira ibihe byiza, igitondo cyiza ku bantu bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari aho amasaha ajyana n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse nizera neza ko muraza kugira n'umunsi mwiza muri rusange. Hanyuma mvuga ngo turaza gusubira mu makuru masaha